aprangsi solangdo karbiang longarat ke doan aphan neli deputy representaron lapen karbi rapstar hin pen kaduka we phanta kardom pajer lo kardom pini neli ladak dipu press club long kewang mate berta kepacini gantung lah lo ile tum karbiang long adang penangan lunjir mate hirjir lahai doan panta lun arjan lam arjan paklang panta penangan kacing turdo la doan ambong panta isi lun heloi pu bang Karbi Youth Festival long ke paklang theklong lang kapre galun dulo lasi nili tomahin pen ke mathapon nili thekchedeta lun heloi si rimbom amat si peneng an Karbi Youth Festival 2023 mate 49 Karbi Youth Festival 2023 labang soning kan bang ke Karbi Rapstar Karbi lun heloi si asap suweta kepacit hangdun kangtung lasi kaduk kawe phanta kepacini lo lapen nilitum atim mahin pen chengwai ponsi Karbi Rapstar pemandun na posi ladak non 49 Karbi Youth Festival hot kibi pancing mai pon lo labang so kepangcheng ke 2020 aningkan si la Karbi lun heloi bangke nilitum amhang patek pon lo Karbi lun heloi kepangcheng ajir ding ulo aprang nili cengceng ko penta dulo bon setame alang letum akarap penajok Charlie Dunlong lo bon setame lasodak ciklang long le ta duo lan so sekatek ta duo setame hala tangka maha ka ve penajok kachipaklang long le labang so talent dukok thek long posi nilitum matha lo chengwai pon lo nilitum mahin jongjung pen chengwai pon si Karbi Rapstar 2020 peman pon lo lockdown aningkan la pehala so ningkan akatek Karbi non uwe ki mi tum lun heloi ka rap song la so abang aning hang akatek ka talent long pon lo la pen ke adak do thuwang lo setame season 2 bang 2022 pachun eng han lang ke damta ning kan si peman pon long lo la pen det non hala sot bang ke online si pado adim ta thik chedalo tangka maha ta kadure ma se la non bang ke offline Karbi Youth Festival along bangsi pangcheng don plut pu busini le tumahin pancheng mai pon lo un e setame bor I ponang popan lo la pen ni le tum la bang so Karbi Rapstar ke paman pon kang tunga bang ke lun heloi ke pachet tangang tunga bang ke lun jira tum bang ka sap si lun long chot setame la lun heloi pen lo puro tangte kaning je kang tunga lam the an tumu duan mate lam the duan ke news atuma son tak si paklang long et bu busi ni le tumahin bantala rap pen abang le Karbiang long pan represent nang pachet thang nang super the dang bupan si kabor I lo lapen ke la rap lun heloi ta du per the dang long setame chala tumateng klem dun de dere chok muthe la lun heloi nang po ajat ta klem dun nang po setame la non ni le tum ki bielong bangke lam the Karbi methanga lam the pansi kepaklang I pansi kaduka we phanta kepachini lapan ke kepabor I kisi kedang pon lo the non uwe mi tum ni li pencheng lok lun lam hui ta kapangui do la so kapangui pen methang Karbi alam chadi kaning je thai phan kepaklang thai phan kilun thai pansi ni tum labang so athim ke semar pon lo Karbi Rapstar po Karbi lun heloi chapate engke lase neli lun heloi lambang la hello press meet tapini si gewang cheng la lase lun heloi ki bi pon ke ko pi pon ma polo tangte la hello ele tom Karbi alam ke pachan je phan ke pathek je phan lase ke pa do je bang ke non bang ke 15 February ani bang ke audition pa do pon pu la pen ke a final bang adim bang ke lapu pensing teron playground pu pensing teron Christian Village pacu ke tamtang thonok base chu kang punar lo near Easy Market apor bang ke por phai kre sipen earning sam por phai kre thom an la ke ong an lo lapen ke final ke pa doji bang ke ladak pan select si Karbi Youth Festival long bang ke 17 arni si pa do pon pu
la 17 arni ahot bangke final si hadak lun long po la pen joining fees bangke 200 inut long paro hini si hang pondar lo jo nili to mehin ban un edat un sonte akijoy si pachapati long po pulo setame un edat masih lapu kacerab lo ajar lo po inut paro hini and pondar lo la si a form ke submit bangke date 7 date 7 pini pen cheng pon po la pen ke mo last date bang ke 14 February adim nang ko humri na yadim bang ke WhatsApp nili WhatsApp number malo 8134850282 la bang so a contact number long le nang le tom nang humri non aju an tadu anarlo tadu la se pini press meet ke pha bang ke peneng Peneng an bangke ingdeng ke thompo season 3 Karbi Rap Star season 3 la bangke nilutum offline si padupon po Karbi Youth Festival lo la si kadu ka weta kumama si lun heloi kilun kangtung cepaklang angtung aduma nang le tumapan la bangso ahong jailong ke bang jia phansi apor nang pi iglo la penang le tumpan ke charli phan la pen methang Karbi alam the paklang nang super the dang po phansi chopha pon lo la si pini kadu ka we press meet along nang jetong no tom phanta la pane Karbia berta kapacetak arad do ana tom phanta ka cheru pajer lo aporna people la pane kado ka ve sulang do arad ke do ana phanta neli depository representative on hin mate Karbi Rap Star organizer hin ke paterpi ahin pensi ka cheru pajer lo la pan kardom pajer lo kardom